Abing azura foi lá lefon balo balain ne bem mak fotine família mak importante ali do que ne feng hoan. Molo kawato atamba lefonda né. Primeiro foi perdão me haula mane sira. House desculpa bod bem me que tersinho no hanu lefuane. Cara que me tersinho cara que tá comendo okos chat privado me haude. Depois não kita kuliah. Ansane. Maioria feto barak leu sirne mental la dun dia que tamo sada. Sira merasa la dihargai tamo sada. Mane la dun considera ne fen. Nia considera leu ne família do que ne fen. Maluk sira. Ba maluk mane sira. Mai ta hanoi ngane sana. Imi la os sai de imi maksudnya imi la os ona sai oang. Mas imi sai ona sefi da família. Imi sai ona keluarga, sefi da keluarga. Jadi imi tem que foto keputusan. Imi tem que hamrik mesak ona. Tambah imi responsabilidade ona imi ihe ona oang, ihe ona feng. Haula dehang imi la bele hare imi ni ina ama la bele hare imi ni família lai. Ne lai. Bele hare. Bele ajuda sira qualquer tempo. Tambah sira, husi sira ita iha. Mas be agora ita é responsabilidade, ita é nar bot ita hanesan sefi da família. Agora, feto de ne husik ni família, mas tang ita bot. Ita mak responsabilidade penuh iha ni moris. Ita la considera nia. Agora, abang baru emai dene beha mutu ko ita, to iha ita bot ni viagem iha mundu dene remata mak ita ne kabeng. Los ita ni ina ama, los ita ni ale, los ita ne fetan, los ita ne mau. Lai. Bahkan ita ni orang rasik dit mus lai. Ita ne feng mak acompanha ita, husi imrotir malu, to ina ingro ni vida be, fai malu husi mate ne. Tama sane, abang baru ita ne orang rasik dit mus ela cuidado ita. Tama siramos abang baru iha família. Se exemplo ne me mate cuidado el de ita, o insan ni ne família, abandona ni ne família. E agora ne, iha maioria keluarga barak faz malo, soe malo tane mane gafeto rona le família. Ser la corona ser ne lain la corona ser ne cabem. Dela barak leu mane ser anu ne sanne. Hamak serviço hamak forrão, hamak halele hamak manda. Por favor, imine feng ne consulta honia, considera nia. Tambah sanne. Imi ni inang amang hadomi imi tamba imi ni ne sira ne oang. Ma be feto ida ne be hamuto ko imi ne ema fui ke male. Agora, ini atete ne sangne. Ola bele halo hanina ni fuang moras. Agora omos la bele halo oni oang ni ina ni fuang moras ka. Oni oang ni ina. Ni mas ni fuang la bele moras ni oni oang ni ina. Agora, mane sira. Maksud mane. Ini tem que hanoi ngane sangne. Abang baru eman ne bese cuidado imi mak imi ne cabem feto. Cara que agora imi la dun considera imi la fofoli bani imi la fo aprecia bani. Abang baru mak imi sehare ni ne domi lolos ni cuidado imi ni domi doni imi kala i lorong ikus. I momento ne be imi moras. Tamba guys imi fier galai. Wain hira feto moras ni ne família mak mai bolu. Loriba ni ina amang cuidado, mana ni família se lá ia comentar. Mas wain hira mane mak moras, feto loriba entrega ba ni família 100%. Ema se trata feto de ne se tolok feto de ne se kulia feto de ne dia feto de ne buka dia gret buka goza det a minha mão no sansanensa ne. Jadi boto tu ne fe mak se sala. Ne be mi keta no enkatak.
Hau ni fene la dong penting. Hau ni família mak penting liu. Imi sedang menyakiti mini uang ni inang. Nebe mane sira, por favor. Bela tá importante bem minha família, mas bela abandona minha família, bela husikli minha fengo e minha uang. Triste tanda te minha halo, cuida la fo valor bem minha família, né? Agora minha família que kuang né, mas que minha fengo e minha uang né. E minha ina amang né, parente sona. Ok, cara que né, mas quando ele fuang, pamane sera dal datan desculpa lá. Desculpa.